Ki bor penia jong ka school Saiden Secondary School Saiden Nongpo Ribhoi District harengkat ka jingedon lang kikmi kikpa ki kena puli bat ki theyele kai bol ki bahapo ka khatnyo snem karta ki bala mikmat na ka Saiden Secondary School Saiden Nongpo menta ka sngi ka khat artaring nailor arjar arpolai ki la penlong da ka jingelang pendon burom ya ki theyele kai ki balala banwan ra ya ka nam bat ka burom hadien bakilara ya ka nam job ha ki artli ki lempung ka balatip kum ka subroto cup inter school ha ka district level bat ha ka state level bat ha ka ju ka por la airu ya ka jingkit bok kit riang ya ki te ki khan riungot ki the ye le kai bat arngot ki official hashwa bakin mi no na ka jalla ban lej ban ye shimbanta sha ka lempung national level inter school subroto mukherjee kam ka ban salong hanong ba Delhi bakin ye le kai bha bakin yo ru ban khoria ka nam job na ka te ka lempung ha ka te ka sngi lawan ban ye don banta lang do ba don lang Auckland Vice Chairman ka Meghalaya Resources Employment Generation Council kumukong san uba Bobby L Nongbet District Sports Officer Ribhoi kum usambut kongsan uba Ferdinand Kharkamni President KSU North Khasi Hills District uba Marcus Martin President HNYF Northern Region uba Sumar Langswer Coach kakong Rida Lendam Manager Jong Kakenhun uba IK Lapang Rangba Shnong uba JC Nongsit Headmaster Saiden Secondary School ki Nong Hikai School ki Khna School ki Kmi ki Kpa lembat ki wei kani ka sab ka talen ka ki don ki ba ki ai bo blade ai nang ta jompi pendan kam hok ya ka kani ka ta ba ka lala ka kam hok ya ka ta pinyo yo so ke nam jom nam ta ka dong ni phoi ni nam school jompi ba kham tam nam ta state ke jala jomi ye ka dau hari por ngar kalian ke jonga nga ai ki bok tiang nam ta jompi ki kun sana te ki ban ni na ko na ka shnong ni na ko Saiden ngangit skam pat long ki maulana hakmat jom dari nya di par ko len ba ka tresi tam jompi haba pek ye pi jingjrong pi ni man pat lengkap hendak dia kai ki breu betul sate ke jingjrong tuki ke long fungsi hendak kan mau ha katu ke jingwai ke pi katu ke jingsyak ke pi katu ke tak kri ke pi katu ke pencak ciri ya itu ki clear ki jingjrong fungsi kan mau ha katu ke jingsyak ke pi ne katu jika kri ke pi katu ke kejat ke pi pencak ciri yang clear kemudian buat dari bat anda macam pencak ciri ke pi kinuan rapat ngam job yang jelas begini. Bom ni, umde supini nak tak ke school job ni. Supini nak orang dong boy ni. Hendak tak mi university nak tak jelas job ni. Kibar boy. Nganek sekian. Ba kejimi job ni, kejim trace job ni. Nganek ini yo so ubatian. Ai so trace job ni. Kalau sisa berwarna kena. Kung tim jomble ko kumu how real kamlong kepala ande how play balot kepala dende ngau ni pitan ko shwa ni hakni kai ke joki ten ma bu shwa ye ha ji duai uble unde mana uble unde ko uble unde ubulun ni uble u sno ye ji duai joki lara duai ngani sekali uble penting yang terlebih di jompi, tapi yo so ketiak nak betul, mana yang nak berjumpa hak senang atau berhak jelas pergi jompi. Berkamtam, anda berapa sekali besar jompi, kapal komen tam, ada yang pergi kini kita, jikmen pergi kita, berkamtam yang ke school jompi betul ni, apa saya, ber yang dong pergi. Ngajukun mau jiwa ko Ribhoi ritem dari jonga lumlang ikut jongpa ngangek skem
na khem phoi jongi phin lom lang ba phin mon ra yong nam tung jong nam ta ba dong phoi ngi jongi ba ni jela ngi jongi jadi kalau hari kepol ngau ai pelu nam ta ko chui ba suma mo ba suma ko pelu ding ko jerong belum kuat dengan long so naik besar besar nah itu iras lembah itu belum belum dere bala betul syahmat penjuting dengan Islam people coach do something for the better life for the young student mau akan lebih ke Malaysia kita hajar fi bin ai mesin ni nam ta joki